좀 따보세요. 뭐? Neha Devarma. 네 허비 따고. Dancing by writing diaries. 라디오 따보시죠. Diary 제프로 쉬요. 제프로 부카오 두커나고. 네 이거 타고 거예요. 높은 안 cái này thuộc có tao một cái này thuộc có tao một cái describe lại này thuộc có những cái tao Này thọ cái sao mà outer physical appearance này thọ bông mà nó bishini này thọ bông mà nó hay bọn anh thấy bishini này thọ nó prefer thay ta nên cái sang nó bất sự cái này thuộc có những nó percentage nào một chút Em này anh cái bọn choice thay đó, anh muốn tôi bishini này le anh tôi search ai đã bahasa cái gì đó, because ai đã tôi search cái này bahar di sana itu aku bishini kami sini ang bahar, ang tôi search bahar cái choice thay này anh tôi search ang bishini, one shot mungkin bishini thay mana ang bahar. Ani mungkin saya sayang. Mathia Devarma. Bo kami ni. Visramganj. अच्छा विश्रामगंज के ini hobi kamu? Em thấy tôi có một specific hobby cái đấy, hay bắt đầu quay sau YouTube rồi này, hay là mày nó đọc phong này, ta biết sao? Mày nuôi xong mà thì xin nó có mày nuôi nó xin tập học cái xong rồi. Em nhớ sức mày nuôi hard đi xuống một đồ hostel đó, nuôi thọ cái này, bắt đầu YouTube này này xong mà đi xí. Nuôi lên bị shit thọ cái đó, hay bắt đầu mấy cái cái mà cái quả thọ xong rồi. cái nó xong cái sự cảm thấy cái mong tao cái gì mong ai procedure. Anh cho các bạn recipe nó try khai cả, tapi nó cái sẽ sana này, cho tôi để sana này. học sao cũng mà. Maybe và cho tôi nó thuộc ra bộ, so cái recipe sáng trước anh sẽ chắc chắn cái đồ cho tôi time này phải bên nó. Các bạn ăn quay làm cái vegetable sojek ang mani rawo ini mo forok na logo ang cái quay làm cái mấy cái nó boil khai đó. Happen on 80% to 90% cukup khai ta. Kapan pore cái vegetable nó thogo fry khai yo. Apan pore ang mo sorry go sute yo kapan pore mấy cái mix khai yo. Ta try cái này mà không thogo. Share ya do. Ta mungkin hostel lo belana. Mungkin bah agi do hostel lo mo. Kita tahu sih nawa suami mana. Tapi agi ang do hostel lo free fry kayak mana recipe lo. Mungkin bah. Amun uta. Aru do. Anjay dia sebut krias. Bah kita bangga share ya soman. Mati ada di mini tam saya mana. Cini kau berapa dah mati ni no. Tapi cina buci nak tangga kan curi kena yuta. Dia tahu ni mereka ni ada naik sabo selama ini. Sabo tak kan tidak. Oh, omong saya ani kali tahu. Aku tahu tu mari kita hijrah. Ini zaman saya apa omong kali tapi modern lah. Apa mereka zaman tisik lah ni kata. Dia kalau saya kita berbuat, kita naik top kau tahu ni. Naik top kau tahu ni describe lah. Naik top mana ni baru tahu. Naik top sama outer physical appearance naik top bông mà nó bishini naik top bông mà nó hay bọn anh thấy bishini naik top nó prefer thay ta. Nên ini sang nó bất sự cái naik top mana nó percentage nào một chút. Em này anh cái bọn choice thay đó, anh muốn tôi bishini này, le anh tôi search ai đã bahasa cái gì đó. Because ai đã tôi search cái này bahar di sana itu aku bishini kami sini ang bahar. Anh tôi search bahar cái choice thay này, anh tôi search ang bishini. One shot mungkin bishini thay mana ang bahar. Community member nó rồi trong cái đường giác thả càng kia nên bahai mà tổng lại bahai cái sao một play này. Jadi man kan kita tahu bela nak kacang lo because that I know like it will inbuild my more leadership quality, so I appreciate that. Cái nó president nó trong cái đường kata di sini represent so, càng cái đường phải cái visual, cái first step tao này. First step to leadership equality kan kai not to boost but bahai ka lead khai nai nang bahai ka thansa khai nai nang bahai ka lead khai nai bus ka wa abu nai ya mana nai ni ta cái đây ni phong nó cả đây một sao một sự cái sao ni appearance rồi này nó một sự mà ta cái làm xin với một sai được được mà em ni masalah to ya hai pun request khai kan kisi sam sai
bisa cuma tak bermasalah dengan तो बोल मसाले का ऐसा कर bisa. तो लाइक है ना हमें पाया बताओ. I did my graduation in Assam Golaghat SPB College and I also from Sociology Department in Tripura University. Thank you so much. Di korka hamza tengah anu berkata tengah dia berapa? Anu bisa bersi, enak dia cakap sin Bermis College Shillong. Enak kaboro, enak itu sociology. My name is Grace Mangaitham. I did my graduation in Sinop College, Shillong. I'm from Geography Department. Setelah di Porgaham, ani mongkha Barsha Jamatia, Union Christian College Meghalaya ni graduate khai khayo, ke MA History Honors nam. Ini history pore ke sini first king sabar Tripura. Dan history ni bela sini first king sabar Tripura. King Maharaja Kirit Vikram Kishan Amaka. Okay, next. Oh. What's your name? Please, can you just repeat? Grace Mangaitham. Can you just define geography in your own language? Geography. You're from geography department, right? So, what you will become after like graduating from the geography department? Can't hear. What you will do after like completing your masters in geography? Actually, I have a hobby which is writing. I wanted to write stuff. So after I did my MA, I'll try to do the PhD. After that, I just want to write. You want to do PhD here or outside the I country? don't know where I get. So how do you like doing PhD here or outside? What do you want? I like outside. Okay, thank you. Next. What department is it? Sociology. Sociology Tamil. Sociology dia kasar study of society. Get a society to develop after like completing your sociology masters. Sociology teacher kan was a professor like a sociology. Society and public knowledge spread Canada is a teacher. Okay, thank you. Next. What is your name? Satati Gogoi. From? Assam. Okay. So, how is Tripura? So, how are you feeling coming here? Can you please repeat again? Like after coming to Tripura, like how are you feeling here? I feel very good. Like, how many places you visited here? कहीं पे भी नहीं गई हूँ अब तक। आप कहाँ रहते हो अभी? अभी यहाँ पे ही रहती हूँ। कहाँ पे? सूर्यनगर, सूर्यमणि नगर। हॉस्टल में रहते हो या फिर बाहर रहते हो? बाहर रेंट तो तुम्हें हॉस्टल क्यों नहीं मिला? पता नहीं। अच्छा, आसाम के लड़के अच्छे लगते हैं या फिर त्रिपुरा के लड़के अच्छे लगते हैं? आसाम का भी अच्छा लगता है, त्रिपुरा का भी। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब किसी से कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं। मतलब आगे मौका मिलता है तो कुछ करने की कोशिश या फिर इच्छा होगी आपकी? अच्छा, आप मैं एक अभी जो मतलब ढूंढ रही हूँ, पता नहीं
क्वालिटी का बॉयफ्रेंड आपको चाहिए? क्वालिटी क्या क्या चाहिए आपको एक बॉयफ्रेंड? क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, just like you. अब अच्छा आप आसाम में एक अच्छा सा कोई भी एक गीत सुना दो हमें, प्यार वाला। मुझे इतना अच्छे से गाना नहीं आता। हाँ नहीं जो कोई भी। तो सबके लिए त्रिपुरावासी के लिए आप आसाम से कोई भी एक गाना डेडिकेट करो हम। मुझे गाना नहीं आता है। तो आसामीज डांस ही दिखा दो। आसामीज डांस। चलो आसामीज डांस देखेंगे, चलो रेडी। Good afternoon everyone. Ani Murungaga Purmadagama. Ani kami hingga Jiraniawa. Media department 9 Politon. Ani hobbies hingga cooking, time music nani, time dance rock. Ini sobat sangat baik di sini, no? Tapi kalau saya boleh. Sarika Hamjadana, I am Kuchunti Tripura. I have done my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Currently, I am pursuing BBA in Department of Business Management. Thank you. Good afternoon everyone. First of all, I would like to thank for giving us this opportunity to stand here. My name is Sonia Sama and I am from the Department of Business Management. My hobbies is reading storybooks. Good afternoon everyone. My name is Parmita Chakma and I am from Korpo and I am pursuing business. I am pursuing in Tripura University. Okay, we all want to see a kind of dance together. So one track, please. Track, ready? Track. Thank you. Next team, last. Okay, I was there before. A very good evening to one and all present here. I'm very grateful to stand before you all and introduce myself. I, Nihal Deborma, recently graduated from Holy Cross College. Now I'm doing my master's in sociology. My hobbies are writing diaries and obviously dancing. Good evening to everyone present over here, respected guests of honor, seniors and my fellow mates. My name is Eliza Jamatia and I have graduated from Holy Cross College and my hobbies are singing. That's all. Thank you. Hello everyone, myself Bashan Khoi. I'm from Shillong, born and brought up in Shillong. I did my graduation from Shillong College. Good afternoon everyone. My name is Kalindami. I am from Nampuihil, North Tripura, and I did my graduation from
Aizol, Helena College, and now I'm doing my MA here in this university. I'm from the Sociology department. Thank you. Okay, so then give it to the mic to the first girl. Ini tahu siapa? Neha Devarma. Ini hobi kamu? Dancing by writing diaries. Dan diary tahu siapa? Diary Jepuro Shio, Jepuro Bukau Dukonako. Ini bukan kau yang dah pernah. Money relationship tigo ya, jemon neng career or neng successful neng namus money all ama thang namus money maya. For example, I want to study in English, and obviously before when I passed my class 10, I wanted to go for doctor. But since I got hurt for because I could not choose what I opt for, that's why I used to write diaries. This is what I write in my diaries. This is my personal diary. Dance apa semua dah? Huh? Dance. Buat mana? Dance. Pop saya pernah. Mainly to Chini traditional Chini cover dance romno. Hyperno tabo Hindi musari itu musai punugan. Asal es musari to musai punugan. Enggak ada pada sebelum Hindi ya sampai sekarang ini naik ni. Jadi apa? Kisah different kali boleh saya, jadi boleh dah masa thaman saya kisah different sel. Kagai tahu ni thani. Music. Dan kisah hip hop dan lain bahaya. Wow. Tahu suka sampai suka ya. Berakhir tambah, again. Tashili ada bangkut neglect kena, bisa rest dari tak perusahaan tadi. Okay, you said you love singing, right? So can you just sing for us? Which genre? Any genre with love. Bari kaimani shobai kumari, bari kaimani shobai kumari, jekhane tombo nungani dira, jekhane tombo nungani dira. Lagi tambah. Masih perlu. Ni korang ni sampai tadi, sama orang official sama ni what suka. So once zagi aku, but just to try, like I post videos on WhatsApp, Instagram, that's all. Kan dan future lo sama ni apa lo tanam macam. Chance market, of course, why not? We should grab the opportunity. Okay, no. Jadi, jora zakat, siapa zakat ke? Player boleh. Sure, why not? I want to experience new things. That's why, like, yeah, I love God. Kan kau orang tak bersama ni orang mesti kau. Ini favorite artist apa? Artist, so, like, I don't have a particular takdir, but Pamita Rian, okay, Saurabh Devarma,
kete Kolma band. Kan tamu borok korok tam di siko, jawab esok borok ni Desember borok ni kasih ada sama nung tajam mana yang bersama kita lebih. Kolma band from Chazak. Oh, mana ya lu? Ningbai malai ma. Apa kau boleh kali? Sahai shiku, shajaya koro, shashi shajaya ku, bahai kiyo shairan thana, nimbai bahai kakani nana, bahai kiyo shairan thana. Jangan boleh jangan kita sama le. I know only this part. Oh, Dida, you Ini dah sama kita sama yang orang bisa. That's all I don't know. Kemudian sama play official sama. Hambai dah. Gak nama mereka hambai pada di bawah itu sesuatu yang apa mana pakai tadi. Okay, so now you people like put last and you can choose whatever you want to do. Just do something so that we can enjoy by seeing your performance. Anything. I'm sorry, but can you repeat it? Okay, means you can do anything just to impress your seniors. What you want to To do? impress my seniors. Yes. Please raise your hand, whoever are seniors. Okay. What do you want me to do? What you can do for us? What is coming in your mind? You can do anything. It's a freedom. I cannot do anything. Okay, I'll just dance. Okay, what song? Which song you want? Kasi song? Okay, Kasi song. Wow. Thank you so much. Okay, last. Ini pun tak semua. Sorry, Okay, what is your name? Lalu Nami. Okay, so again, you have the freedom to do anything. What you want to do? I want to sing. Okay, wow, sing. Which song? Can I sing a music song? Anything, anything. Bonsai
a boy fell in love with a girl, and but the boy left the girl after he promised to stay with her. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay, for the last time, big round of applause for our presenters. Come on, guys. Okay, thank you so much. You can leave. Sarika ham jotono ani mungka shedika deborma angka jrenia joto bishi parani tai ang tai klai bishi wono women's college ni graduation payo tai ang nungsri bitomo kokro bedego Jodoh sari dahan tai sharpai dana semua ani nak kai hasil. Ani mungka ani sade beruma ani dani ka kumulong ikhaji mura angko go department no srika. Jodoh na diborga Sarika ham ani mungka monetaria ani kami korbo ke angko goro department no srika bo. Sarika jodoh tai pula hamai faro bustang asubat sarsango tai an saya okra cek kusu jodoh hamai maya faro ani mungke biti de berma ang BA complete life again government degree college kumulungo gari kanbo kumulungo no Rupchandra kan hamban. Sorry, I need to go. Satu benar department deko guru department itu. Sarika hau jodoh no. Ani mungke Sibika Deborma ang women's college BA complete kayo. Tay ang tabo ko borok department no. Rita Pru Briro bercanggo Rimania manenyo tam henjak. Sobong jago. Ambil kalsa. Nansadi tiprasaro bisingo bos ikerem punya dorong sokat maka. Tiprasaro bisingo bos ikerem punya dorong sokat bayi borong bercak. Next, take from some yapadu. Occasion yang senang sadi. mula asuk saiman dia 아자, 그들 브라서 미시고 사보 불량 상나이네 뭐 doktor 카. teknologi. Dara occasion. 이 occasion. Salmali dara mali ka. 뭐 teknologi 살인가? bukan saya occasion 이치니 어느 불량서 이제 살만하고도 doktor 일만이 레퍼 마고 치니 상나이네 뭐 불량도. 너 question answers to baksa lima ya pe message phone mana boleh kamu mau dia 사보는 자리로 걸어 많이 미신 거. 너가 dancer. 뭐를 하는 것이오. 너 뭐로 스텝으로 매일 가는 게 거였다. 한번 next. Ani mumung kara Sri Deborma Holy Cross ni hote graduate thai thayo. Te oro Tripura University was MC department nai puren srani tamo. Puja ono di porgaham jatono no dara bai daya saksalai romo ang pori hemani kai bie women's college ho khai hiyo amo hindi honors na oi tabu oza kai me pori to hindi department. Hi everyone, मेरा नाम पूर्वी चकमा है और मैं दरवाजागढ़ से आई हूँ और मैं यहाँ पे एमकॉम कर रही हूँ। Sarika hamjatono dara tai bai sarsona ani bunung biplobita nawatia ani para guru shadar para women's college ora tabu ko gora vedic english Puja no jatono sarika ham
Ani mungka Aisri Deborma, ani kami Lefungga, West Tripura. Oke, ang Women's College graduation complete kai phega, tabu orok ko propetego dung singwiton. Ani mo tumar ongkai lecap nani tei masalah. Sarika hamjo jono sarte ani darate baisono ani bumu hingke betsai bade borma ani kami hingke mandei ang tabu ko brokbedigo rumsirungi tongo asno Kuilan itu jono nodi kor kaham sar songo te or jokai manja khodai sung ko dara bai sung te sikshak sholai ro belakena hamaya ko songo se najo to khai lam songo bade ani mungkai ina de borma angkai Shimla Nilchandra Kamini angkai Women College graduate khayo angkapo MA tongo kok borok bete ko rusugi to Neng kok bro, no poli paiman ya kalau tamu kamu cok. ang jehitu tabu kok borok ko ri tongo tinang ang namu sungo kok borok ni korosa yang sungai sing namu sungo Kok bro ni puila kok berbai belai ni mau tamu. Hai apa? Kalji matayo puntok je aro thana no tamu. Arai no puntok thana no tamu. Same question tai kalau sang aro thana. Chondai. Cái con bro này vui là con rồi vậy, lại thì mồm cái. Dara ngomong yang cale dari mana? Sumu ini làm và sự. Hàm lại tai kalau sang aro rồi. Nâng có department chứ không? Angko blok di mana? Mui ni bisi mo mui busu tamu nang. Mekhi. Hàm lại tai kalau sang. Nâng có department chứ không? Nâng có bro. Mungkin mui yang orang tamu nang. Jakhu. Baik. Ya. Oh department itu. Commerce. अच्छा ना commerce. अच्छा ना वो ताऊ वो थाने में के बस के elaborate करना कहाँ पे ना देख किधर चल रहा है मैं. What's your name? Mau. Okay. तो same question जो लड़कों से पूछा गया था. तुम commerce के बाद क्या करना चाहोगे? हाँ commerce खत्म करने के बाद क्या करना चाहोगी? अच्छा फिर ठीक है एक बैंक मैनेजर को पहले जब नौकरी मिलता है तो कितना सैलरी मिलता है क्या? एक बैंक मैनेजर को फर्स्ट सैलरी कितना मिलता है First salary. I have no idea. तुम बैंक मैनेजर तो बनना चाहते हो लेकिन तुमने अभी तक पता किया ही नहीं कि कितना सैलरी मिलता है नहीं, अभी एकदम नहीं। तो अभी तक तुमने सपना ही नहीं देखा देने वाले। ओके नेक्स्ट नंबर डिपार्टमेंट है Hindi. नहीं tapi pun nama dia masuk kan Ang hindi teacher ng mga hindi kaya. Nè, vô class of pure tong pro hindi no yang ông nó phường này nó pure đi tham gia cái nàywansu Ang class 12 pro hindi naman masangay hindi lang. sini hindi department ni professor Mukta mai chudi Kalijaran. the hamaya kon sini ano ni chudi ke Vinod Kumar Mishra kalijaran saya ada kalau sa Nunggu department sih JMC. ini favorite cinematographer sahabat Tripura Wizilia. ni JFC klai tongna nge sinaro ni Tripura ni favorite cinematographer sahabat Kau berapa industri ni dah? Aku full deh baru nge nge JFC complete khamar pore nge kita mana tu Obviously journalism. I mean journalist. nge tahu
Journalist, enggak lihat belum kasih question. Ini semua di pattern bahaya kan. Dan journalist itu bahaya question semua kasih semua penuh ini yang bahaya pun tahu. Mungkin dalam tahun ini negara di bawah semua penuh kita kasih. Jadi ini team nation ini just kita saja semua penuh ini bahaya semuanya. Journalist itu bahaya question semua. Abang seniman dia. Mungkin journalist ini mana? Sering itu kita. First year sih mungkin pas sering itu kita. Nong journalism, Jaipur ini masa kau orang kok sana tuh berapa dia? Sekarang kaham ke friends aja aku. Tapi ke kelas rokom sih like. Mungkin Tripura ni journalism flight orang orang bahaya macam. Kaham nama tu. Borong ni question semua orang okay? Hello. Borong ni equation. Hello. Borong ni equation semua orang anu mesti kita kaham no, but tisha angke kaham ke better te sering. Hambai kan kita orang tak takut ni orang usah besar ni orang kali. Good afternoon, everyone. My name is Julian Alam. I am from BA department. I have done my graduation from MBB College. Thank you. Di perkawan jauh teman darah baisong kai ane sak calai dong. Ane mau mungkin hamari depan mah, mungkin ane kita abu biaya kai tong, mungkin ane kami ngan ke bulagati. Di perkawan hamso teman tay punya an hambaya karena mau jenggo, sini seniors darah shongga, jodoh langsung bagai en jodoh kisah jodoh man bagai sini mungkin bagai en tay ani sas lain lo ani hamzang uya karo kakak itu tuh kaham tonggan deh ani mungkin kah simoni morashi ani kamiong kah tujuan en amoro education department lo biar kai tunggu tay ani muncung mungkin ke obviously ang biar kai tunggu ke ang kasih teacher dong nama tunggu tay ani elong kah yes ani lem saya kah sorry tay ani hobby song kah dancing and cooking modeling acting thank you so much Ambai Jantanam difficult. First of all, chini dar song bela bela ke hambai asik nato kalai program khai ma bage inke tini or kisi sa tak sam bagi scope ma bage bela bela ke hambai puilan ani mungke korn because Tripura ang Russia badan cikot sa parani Russia badan ke sini gula dungbol kasing ke sini kan kija angke antahu pore company inga BA first semester education department and this year post graduation like MA in education inke ani hobby inke kisa bisa ganar bersama musuh ani in life abo saya yang bisa jadi success semua ani in life inke an PhD kelana musuh ambil PhD kelana bagai saya baru tahu nak. Tahu nak? Pertama net quality makanya. Net itu kasih musuh full form musuh kan musuh saya mana full form. Saya mana? Tahu. Oke. Net yang kali macam PhD kelana bagai eligible ni malu. Apa tahu? React exam. Apa?
Okay, education and education department ni ba education minister ni mon site na di. India ni kan India ni. Mr. Dharmendra Pradhan. Gisi ni Tripura ni. Obviously Ratan Latna. Amar. Betul kalau saya ni. Okay, aku nak nak cuma ke ni ibadah naik tamu. Hambai, ano question suna bagai ngarama. Ani bagai naikobong ka borong mane je sakani naikobong no hinya. Je bishini no boro bai betike behave kai. Tai betike koksa nini. One word sadan kanke nini bishini naikobong boro bai no betike behave kai. Amono an bagai so nung saga di naikobong bagai shini ongya. Bising tu kuno, naik tunggu nago, obviously, borong roba ikan dia behave kayak si borong roba nama sahaja ni, naik tunggu amo kisan bagi si, so obviously, buri buran tangke si naik tunggu ngeriong tanai, sini berkah kaham kele ago, sini tuyasa ngomong so naik tunggu amo no an bagi hambai. Hambai, kalian pakai apa biasa? Okay. Bukan bagai sebagai Presiden of India ni mo. Anda kalau sebut dari macam apa bagai Presiden of India nama semi dongga ke. Jopati mor. Hambai kita hambai kita kalau sebut dari Sini Tripura. Okay. Who is the BC of TU? BC of TU Tripura University. BC. Name of BC. Our BC. Hambai. Okay, wait. Kita boleh kayak ni, kayak semua sini bukan sahaja sana borong. Kita borong BEd ni jatuh nado. Borong korang berlai BEd ni kayak lagi apa? Borong korang tahu kita sini audience no, borong kita tongtolek lakukan ni. Aksara sini operator kita track, mana bagai. Borong BEd ni berarti ni semua BEd ni kita macam kuno iklan taksidi. Tapi kalau tak, kayak apa ya? Kalau boleh pakai musuh tahu, doa sah. Maki siapa ni? Good afternoon, everyone. To respected chief guests and I am Dala Sanwa. I'm bachelor's and College of Horticulture, Hangzhou, Mizoram from CAU Info, and my master's is in forestry and biodiversity. And my hobby is I like to observe different plants, exotic plants, and I love singing too. And my annual life is to become an entomologist. Thank you. Good afternoon, everyone, to all present over here. My name is Renuka Mok, and I am from Baekura, South Tripura. And I completed my BSc in Forestry from Doon-PG College of Agricultural Science and Technology, Dehradun. And currently doing Forestry and Biodiversity in Tripura University. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Janani Koloy. I am from Vishamanipara, Ompinagar, and I have completed my graduation in BSc Agriculture from Uttaranchal PG College of Biomedical Science and Hospital, and currently I am pursuing Masters in Forestry and Biodiversity. Thank you.
Good afternoon, everyone. I'm Rajendra Tripura. I'm Sabroni. At graduation, I'm from HNBU Khaita, HNB Garwal, BFIT campus. And tabok I'm MSc in Forestry and Biodiversity of Khaita. Ani hobby ke I like playing football and esports. Thank you. Nung isa saya malo chini Tripura University wo ko ita department to. Total number of department. No idea. Chini Vice Chancellor ni Bulong Tamo. Sorry, I don't know. Next. Thank you. The forestry lang ko po, forestry department. Yeah. Forestry the meaning tama. Forestry is a study of science which deals with cultivation and raising of plants, trees. That's all. Thank you. Next. So you are all the way from like outside of Tripura, right? You did your graduation from outside. Yes. Okay. So why do you think that this for masters, this Tripura University is the best option for you? Actually, I got through UET exam. Okay. Yeah, I qualified, so I got in here. Okay, you choose. Yes, I choose here only. I didn't choose anywhere else. I just choose Tripura University. Wow. Okay, next. Okay, now the mission is again same like the Vice Chancellor. yeah BC. Okay, it's Professor Gupta Prasad. Okay, thank you. Excuse me, the one in green. Can you repeat your name, please? My name is Amrika Devarna. Thank you. Okay, come by. Next. First of all, warm welcome to the session meet 2022. I wish everyone a great and warm afternoon. Myself, my name is Nethayu. I did my graduation from Kanpur University, Uttar Pradesh. My home is in Santurbajar, South Tripura. So currently now I'm pursuing MBA here in TU. That's all. Next. Tipor kaham jotono ani moso mitya dorma ani kami my Krisa para Jagat Rampur ang graduation fa university ni theke complete krega ta oro MBA khaidong Tipor kaham jotono ani mo made porma and angani joto senior strong no hambai na mo jungo jungno lang shomani babine ani kami khai chori lam henma para they angani graduation Ikra University Tripura theke complete khaiga and tamu kam MBA first semester ro they ani hobbies ro ka ke angani pet je ani shri kaisha to ko wai thuna ni onek hamjago gete ani aim in life ka ke angani baba je rubber business khai to honote ko kujugo tala ka kujugo kambai Tipor kaham jotono no oro financial chief guest ani dada bai te ani sakchala jotono no khabo hamjama te chibaya faro ani mongnai ra de borma ani kabai pha selected Tripura Tripura ang graduation complete khai ga Dharmanagar Government Degree College ang tabok masters pursue khai linguistic
dancing, tai traveling, the modeling kind of angke chajabo, ani aim in life angke as a professor nani hambai. The modeling sekarang semua angke cuma kasar network capital lah. MBA. अच्छा rubber bagan ni je business. Amo jadi successful kan? Mungkin apa nanti bawa lagi expand kan apa tu? Jadi ani apa successful kan ke ani Japan na consumer bagine yang NGO ko kaisa kulung nama tu petrol bagine. Gati jara kiri gorok cini gorok orang jara kiri ikong no ba juga cuma nama tu jago. अच्छा और पे नंग जाक सेपन चित्र ब्रावो जे पे ठगमन ओ नि बेला किनो तम हनाय इंटरेस्ट बहने मानो हॉबी बहने मानो तै कुछ बहने मानो आपनो गारे पर स्ट्रीट डॉग्स तो कन आपनो डिफरेंशिएट बाय के खलाय ani nogo straight dogs rongo po kushiwo tabu po ang adopt khayo jodi angke bolama rogo hamiaro tuku manja bonu khanga angkong no nayu kaham ke to chariyo tambah ada what department saya tu MBA. Itu MBA kan ini ke business planning bahaya Business planning kamu ang business rumah bagi Cina bagi ni MBA join kaya. mungkin BBA sudah tahu no planning kaya Ang BBA kaya dia. ini graduation tahu no tu ikan Chemistry. dan chemistry kaya itu tu tapi MBA banyak ni macam dah Business ni bagi Cina mau cuba yang tangkap. ini chemistry no kita sini macam dia Chemistry ni bagi jenis Cina mau cuba shika. Mungkin ini lagi motif tamu dan duit lagi mana tamu motif bohong ini sahaja kan ini Ang tahu amal kaya ni MBA complete kaya business orang thang ni planning tong. mungkin planning tu lah boleh ini planning tamu Like job kaya ni private sector. hambat Baik, ini bagai kaisa question. Tiri ni bagai pila question lo. Aku tu lalu sini Udaipur thana ni, dia kan nama mo. Pila pertama, lo bebek mana? Agartala to Udaipur. From Agartala to Udaipur, it takes 1 hour 30 minutes. From where? Agartala to Udaipur. Yeah. So while coming back, why does it takes only 90 minutes? Because whenever you may have traveled out of the city, the time which consumed for traveling Udaipur, it usually takes to cross the town of Agartala. And when returning time, you directly get easy entry. That's why. Okay, another question. Can you tell me the difference between 1 hour 30 minutes and 90 minutes? Can you tell me the difference between 1 hour 30 minutes and 90 minutes? It is 1 hour 30 minutes and 90 minutes. It's the same. So, why the different answer? It will take the same time now. I got tricked. Oh. I have to admit it, I got tricked. Sorry. Thank you. Next. Jodono, tenis harudara baishona hambai maro suno langsung bagai, ani mungke piti depormate, ani paramke bormata, philosophy department. Neng orang tongkat ni, tatek korok sesalah pembina, korok tham, ini tu, semua korok tham pembina, tapi kalau sahabat di sini saya korok tham itu, korok tham itu korok tham pembina. Okey, tahu tatek korok sesalah. Ang judges from the point, please go tam sana because highly. Chừng tahu ngai itu, orang introduction dulu, being a PG student, orang Simon, bahagia introduction dulu nak, ia orang judge kena, sejauh saya wish orang sahaja ke, awak perempuan sekelayu. Mungkin orang punya siapa sesuatu, judge orang sesuatu ngai itu, orang introduction, orang bahagia start kai, orang sejudge kai jangan. Di perkara tertentu, pulau nang hambai Mario, ya pandang pulau sesuatu kelangannya, bon bagai season ini jatuh malah lagi apa, kakak hambai malah lagi. Hambai yang baru, tebo pai sobat jenis sarson, borno bang borni je, nang mani jalan baru, ria kira rasul bebas asal contoh man bagai borno belai nya hambai.
te umar yajin oro je chini university tini je bondor dinon nai nei joto malai na bagai senamjak panda dara so onek kaham dinon nai nei oro je tini bondor dinon ke senaman bagai por no belai na hambai Tahu kisah ni sini mengriwana joto ni akhirnya Ani bukan kaisa proses saya tangkap apa, baik kan Ani sini mengriwana. Ani muka sodai moni Tripura. Pun ternyata tamunya. Kakak yo tangan nih. Ani kami ka provinsi para. Abo orang ya mau baik kalian Hasan korban anjek layu apa distrik ini cina bungoti kerja apa. Jangan semua ketal tayo bela jangan semua bela kita di sini apa di sini lain nih. Bonboi nama baca introduction nana nih di pertemuan bagai segan rumah pakai. Orang ini semua jadi kayaknya semua kan orang MA tayo penaan profesor apa asal bukan payah kok. Ani semua tahu bahwa siapa biar betul kok. Siapa karena tahu kok 28 orang nunggu, apa 20 pesos orang ini bukan tongko, bukan yang ada kan sekali buat tongko. Tahu ang sering manika, kau baru beda sering tu, membaca tu. Teknologi jalan tadi. Jodoh debol kaham, debol hambai ada ID semua sengaja jodoh sama ini semua langsung bagai nama mereka hambai. Ani bung ke pohon di rumah, kami ke suba-subara, kuai bekas ini, angka buk kobra masuk itu emek itu ke tabu fitur bersama tahu klien tahu klien obat ani nunggu ada tamu sanai, semua ni obat jodoh dengan bagai, mungkin hasil hambai jam sini kesal dongkai cinta ko bodo sini Mumbai department takut semai di dongkai ni Mumbai department कैसे काम कैसे करें Ani mungkai pohon di rumah, mungkai department mungkai corporate. hambai okay tamu kuisan कैसे senai Mungkin punya atau kuis kita sedang ciri tangan siar dia sih, namun cuma kau orang itu kan boleh tu, apa apa no, jadi ini saya sekarang ina naik yang itu semua, kakek, dan tahu klien ini sekarang ina penuh ini impress kayak macam ini, nggak tahu apa sih nongkai sini, betul. Laut di sana naga sana tangi biar kau pergi apa mana mohon bagi. Ang mau hari was tamu sana experience green di mana. Orang serai orang sini no, ini asal orang ni pergi apa? Apa no mau hari jaga bang. Kisah misal hal apa? Apa no asal kerja ya. Ini bukti memang saya saul pergi apa? Plus tahu pacar terkirikan di mana? Baru impress kena dia. Ini mana orang bagi nak ada sanu pila, jadi buat tahu ni kan orang apa sahaja, tahu impress. Kata dia sendiri kawan, kata dia sendiri kawan bisa answer hai tak aja ni. Pung ini sih kau pung di sini lah, bobo nak hendak. Terus saya kata. Pung ini sih kau pung di sini lah, bobo nak hendak. Apa tu jawab no, nah ini macam jawab ni macam mana? Sebenarnya answer tu sekali ya, awak judging judgement tu sesuai dengan answer. Kita kalau sana awak rasa kita kalau sana kau kurang betul kau boleh mana? Apa? Gula. Tak, kalau ni sekarang awak nak sekali ni answer, kau boleh awak sekarang. Mungkin sini, kita kalau sana filosofi department ni, kau boleh sengai. Kalau ni lah filosofi department ni sini. Actually, sana ni mohon bersama. Dr. Mohan sir, Mohan Deborma. Hambai ke PhD di full form. Saya mana? PhD di full form. Doctor of Philosophy. Hambai ke lagi no? Ini sampai kalau tak muda, tapi kalau tak terus naik pilih sekarang, kan hai? Jodoh no, di perkaham. Darah baisho, teh ani chat jalai, teh sampai dalam semua. Ani mau kerja malu kita deporma, ani kami ke, jera
hingke Women's College, ang MA hingke Corporate Department ng Politika. Hambai, oke oke kalau saya bukan tadi. Hambai, Sintapo. Saimaya ini bekas sekali dong sih utasi mungkin kali ya tak ketahuan dari mereka saimaya. Hambai, jadi orang ini organizer nih kita apa anda itu dulu tumai sini ada dari IP Songno, teh orang tumai Anishar dari kasus besar itu tumai benar ini kabar yang besar. Berapa jadi orang ini kasus teh kan hamzah mata jiwa ya baru teh kalau ya baru. Mungkin ini YG tham bisi kedarulo langsung pada kerja tu. Abu ni bagi apa nak kalian orang baik dah sampai bayar baru. Mungkin ani mungkin tu ada semua dia. Ani kaki kay not leban ada yang keras salgira leban ada jago. Mungkin angka buk sering teman ini kan cover bede ko cover nanti sering tu. Mungkin ani musuh orang tahu itu kan ani musuh ni tak asal. Amai career mat sekarang ni orang cuma kerja ni. Ani musuh mungkin ang baik ke bagi fight teman. Abu sih mana ni orang cuma teh ani musuh ani abu sih mana musuh kan kerja. Adina ni bergerak. Angtinya orang suka kan gay. Answer beri lah hebat tu. Tapi gay angkanya pion bergerak awal. Hambai. Kita kali question sebenarnya North East tu state koida tu. Koida tu sini bas hatan zaman tak ni atan. Gambar orang ini mungkin tomorrow ni Tripura, ke Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh. Ni Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh ni capital town. Sikkim, sorry, Sikkim. Yang saya dekat Hambai, saya pernah orang Kritik Nagaland, ke Sikkim brother dah, bukan sister. Sister mana? Seven sister, one brother, nak mana gua? Brother kompleks ni dah. Nagaland ni capital. Kau perlu kalian ni. Sebab ini apa? Ibu bisnes saya Somalia. Hambai, kita kalau sebut. Ini waktu saya buat ang bisa sajiwan. Waktu saya buat yang lebih ini kedaya, saya mau tongkan ni. Yang tu bahasa kata maya pada kau apa dalam tu ni kompting ni. Kompting apa kompting tu sih nanti saya mesti yang mana lalu tu ni kasus ni. Saya tu ani introduction dari saya. Matam saya sini orang di bahasa itu mana yang bibe bahasa kedai bahasa di bahasa kena saya Somalia. Dah apa Hambai? Apa tu jawab kami apa nama Hambai? Okay, betul. Semua saya kenal ni. All university hamna sedang, kaisa entrance we hamna. Entrance mana? Amu no full form tam hamza. All university hamna sedang, kaisa entrance we mahabu. Entrance mana? Amu ni full form tam. Entrance we hamna ni ada lemu. Entrance dan je rumah ni amu tamu. Tuma entrance. Examination ni muta. Dan buat exam dulu university itu tinggi apply dong. Apa itu kalau saya bukan? Mungkin bukan. Without Ungkulo Asia kada ini ni team tamu saya kenal di mana. Tinggi ni OS represent kelainan ni. Omong ni team tamu. Because they only need 2-3-4 hours ago, belum ada sebelum bunyi musam mengajar bah. Amal lagi orang belum kasih dulu ya. Butuh doa. Akon kakek, ada kisah sih orang. Jadi GB Hospital, amal ni,
GV Hospital ni jadi mum complete mum tamu ni farza. Am full form ni mana ni wan suci. Total kaisa total complete mum tamu ni follow up jadi GV Hospital. Aja CUET ni full form tahu? CUET ni full form tahu? Actually ni buku semani. Dan the entrance we pass on payo, entrance ni mo. Hambai. Enggak kita jadi kalau nanti tadi mau balik. Department no first semester. Cho tao nói là đi qua cả hầm, anh đi buông khác đi mà đẹp mà, anh đi cả mình ghét khoai. Sedang itu mo, hingga apa ni selai sekawan filosofi department no, yang mereka peka, oh tu je subjek mana, jangan kita hamzah mana subjek, gaya sekarang semua tu je mana ani favorite tu, baru di kelas dong kan, balik kita sadar mo, gaya ani namu semua orang gitu, ang sering gitu apa, ang jadi mana, apa no, boleh pernah ni, gaya korang sakit caranya yang pernah betul. যতজন ডিপর কাহাম অরো তংলাই আনি খাচুকসা সার সঙ্গ তাই ও পাংনা ঠাস কে মাইকলি তংলাই আনি বথা থাইনি বাই দারা তাই আনি খাচুকসা সঙ্গ আনি মুখে কিসা পরি রং হাসে তো খানাকে মনে খান মান আনি মুখ সুয়ারি দে বর্মা আনি kami hingga bagan para abo gawat diam sayo kelayo ani mana hobbies nak tentang pokok bersihnya hamzah bo, mami bersihnya hamzah bo. Tapi ani unang semua tentang kalau saya teacher no, hai benar. Jepun kajian, ani amal hega bapa ni mo, kusuka bapa outside nasi dia. Dok ke ang mengbab asal kok borong department no ke kok lo profesina ni hobbies dong ke ba kok lo kaisa sai kana dekat ai sikon san sai kana dong tak cikon sai kana dekat aye nisan apa tu romantik ya harum sang sari reza ka bubar babar Batai bukan. Tujuan itu terkering dong orang itu. Mia tadi ko maya somani bodok sakit tahu potong kan kawan kita. Balai kan nak sangat tahu. Bye. Dan ini kan ada mana baik kan. Dan dengan filosofi bapak kan kita tahu kau berapa beri dong, apa? Ang sunang mo cuma ni hingga tini ni program ni team nasi gawe onkologos gawe dengan onkolog na nasi The right education of do nahari naga di tini ni team tamo right education give us freedom. hingga lembaga borong pajang mo kisah tamo hin gawe dah kanari mana do hangbai ini gana ni namai kaya sedikit do nang sunang mo cuma ni hingga nang bokong borong ni nomor Bomuino kusum hinza. Bomuino kusum ke moste. Hamai.
Halo. Joto orang di bawah kaham. Nora ko hindi pan ke di bawah kaham. Puja no. Cini borong guna sa sana hambai mai terus deh. Ani saya okra dada baisong. Juga asyik mai kau ke. Jadi cuma langsung bani. Beranya hambai deh khat sama maya paru. Cuma langsung bagai. Deh. Ani mungkin asli ini dia berapa? Korban saya ke ang tangla graduation complete ko Udipur Subhas Mahavidyalaya ko kita bok ang orang university ko Master of Rural Development now ini poriwi tamo tambay. So, bahaya tambay di prasara. Maya pun tambay kelas sana mana pas kisah tadi mah bahaya kan. Good afternoon everyone. My name is Bernard Deborma. I am from Zoology Department and I am a man of quality. I believe in honesty, loyalty and I have lived my life with full sincerity. Ani hobbies ever talent of Raman to kan bebang are useless. I useless in singpano top 3 side marking. First ke school ni chess champion okay. Erpor hingga badminton nama kamu tunggu. Hardly hingga I am quite good at speaking. Kok bisa tahu nih entah kok. Most of the time to truth and facts tahu, but sometimes annoying, sometimes irritating pun entah kok. So in respect with my third useless talent, although I am MS sikhai tunggu, and the ultimate aim in life after 30 plus is to be a politician. Main objective pertama ni, data ini cuma bagai sini di perasaan cuma talented tong pembayar sama ni untuk sports untuk film jespan untuk, hai pan support maya ni bagai, ada kelai pembayar, bahasa enggak para rogo talented sini tong, misalnya keren, hai pan berat selesai kelai mana pembayar, apa di perasaan support kenapa cuma ni properly, I want next. Merigom and Mirabai Chanu from Tripura. और तो तंबाई से खेला कर रहा हूँ। नौ रंग या पन्ना नौ में besar untuk pun खेलने। So I'm to since school saya ni against 55 yo. Ani college baru bukan baru. Ani school kita to Montfort Higher Secondary School. College enggak ke Holy Cross College. Baru tu nano straight forward person ni saya mana. So orang kan support saya mana boleh. As a future politician, orang Torlia, aman plan busy, ane plan itu loh, abang kaya civil ni bagi prepare kena from next year. Amba jatuh loh, mau bisnis Hawaii, umur berapa kerja kan nak kerja di. Hello. Good afternoon everyone, respected sirs and to my seniors. First of all, I would like to thank for welcoming us so nicely and beautifully. Thank you very much. And my name is, I am from Molecular Biology Department. I have graduated from Women's College and now I am doing my Masters in this university. Thank you. Keep the mic with you. Nama ang eto Chimoshia senang semua. Nang je entrance test rip haimani a examination ni mungdas haiman QA. And full form the site kanari mana? Oman University entrance test. Thank you. Yes, ni kanari mana ka first time. Takut ni ibu mungkin kisah site kanari kan? Ashwini Deborma. Ashwini Deborma Department. Rural Development. Rural Development. Sorry. Rural Development na. Hanggang ang eto simple senang semua. Nang department ni payah hang mani boleh. Kaisha tamu kaya kusong. Ani hobby sih nggak gitu mana, anjir cuma yang civil service ada macam mana IPS officer kayak IAS officer ada macam. Hanggang ang hai dan atau ini saya dek kabang sengsiwana. Simple no. CM of DTAADC. Purna Chandra Jamatia.
hinay politician bok namu sungguh hinay. Literally, I mean, I'm multi-talented. Sorry. Okay, we love confidence. So here's a question for you. Who is the Education Minister of India? India ni teman li ya, because angka politik career terus enak kan terbalik kan. Who is the governor of Tripura? Sorry, teman li ya. Dog hambai, onek hambai. Koroksa beri koroksa sini jelas korok mereka macam gue hanya di Dibor kaham jotono sini tahap ter bungsuno ini cinaro sombruk bosong ni malam pandawa amo koroksa orang macam kerja ani mungkin satu departemen kami ke mandai ang kusuk lima pori memang ke University of Science and Technology Medan ini ke tabu dengan seru rumah ke psychology department te ani officer to ang army officer nemu sungguh ni ke ani bawa force ba defense ke ke ang army officer nemu sungguh ang SSC no clear ke jotan exam rupai clear saja afran constable bagi select kabar an thangnya tarikan baba lo mana sekian nung asik pori boy constable minta kita exam lo mau sangka army officer ni kayak kau besar ke bisma kolok ke selan ini jago bawa kolok ke selan sangat ini jago hanya bagian sini sikla atau siklir orang kasih nak kobong ni jadi bisma no ni jadi bisma beta mutung deh, mereka dati nebas deh, samung kade, enggak sini nih sore kaham keren tonglai, hambar. Aku berarti di bawah sekali ya. Ani muka sandra de Burma, kasih musa kenal kan mungkin lihat. Jotono di bekaham, darah apa ya, sekarang. Angka asal kau orang satu macam sih, sudah ani lomba ani para ucis kaitan, ani muka dan bayar terpura, ani para muka dulu, an babu ni mute, dalam cara, kita angka kau grup di parmina pas semester ada kau lebih tahu. हमारे तक koroksa bela di. Jodoh dibor kaham, bulan no ani district sartai ani dara baisuno belai kita ani sang selai no ta islai gusro no belai ka hamza jodoh ani keno kam dia angka kharcha mika marti te ani kami cikau se kami dosta anjur pur jam puri te pas on ka government degree college anjur pur kapas ni to Tripura University of PG subject lani bengal ya te ani MLI PhD kaya professor Bengali department. Ke future PhD kaji musuh. Kaji tu musuh, hai kau apa imam ni kau? Imam lo mutak sama lah bagaimana orang pelajar. Oke PhD kaji bagi
খাইনা প্রথম বলগান কুইশন সামের বেলা কিন্তু হাম প্রথম জবি শিখাইনা নিকে নেট এক্সাম প্রথম মারি নাই নেট ni full form হে নেট ni full form Koi ka gada boleh hambai tak proses no hambai nge tahu ini sebenarnya kuno nanya dan super 10 times push up kai pun tapi about yes our future jati kailannya cuni sama udah lagi dong. Perlu dari pusat tadi. Yes, wah. Pusat nih 3 steps baru dong mana 3 steps tuh. 20 pusat. Membuat style musik kami kayak penerima. Impress us. Impress. Singnya lawan dia, je auditorium masih coba auditorium ni mau saya kenal ni, mungkin banyak. Sini blogon je auditorium masih coba auditorium ni mau saya kenal ni. Baik. Dia mau sakit mana orang tangan mata. Blogon tak nasib ni. MBB. Hambai. 24 kaham. Anu Johnson diploma. Antabu kau berbeda gue yang mulai jauh. Tapi ani yang mulai game cross mulai ini semua. Tapi ani hobi ke sama tapi music. Betang kaisar sampai kenal ni. Oh, ada sama kan? Kayak ini sama jenis Hana Lowy di sana ni ada sama Antabu kan. Rangsaham asinai tho no pogi maya rangsaham asinai tho no pogi maya oh how asai mani oro no Tai tak solution. Si ada sama. Ada sama no, sama nice beri tahu. Ada sama angkat suka hamil saya bayar hebat ada wan semua betul kamu buat tuh tidak mau biasa kena hari wan semua. Hambat. Tekam sah. Kulungkan satu no. Ane muka sojik tripura, te ane parang kau guna congro, para sabun kasih kelai loh. Te angkor itu mereka kau perlu beda dengan angkor itu. Betai renai dong, tamu hamzah. Mesti dia ada. Betai renai dong, tamu hamzah ini hamzah. Pasai. Mungkin, guiding dong, kau perlu beda dengan. Guiding dong ni, peluk mana uplu, no tamu. Mukul. Hambai. Tekam sah. Before kaham joto final star te jara pai ya hisab chalai na ani muru pai de forma te ani kami kha pai de chara te education women's college age chalawa history honors te antabu history department masters khai Nono sunmai, cini barat hakto ni bohas jauh punya sal kasau ni saja. Cini barat hakto ro bohas jauh punya sal kasar.
hambai bela kena decoration. Kulungka teh jotono hambaya paro especially chini senior ata ai bishamno mahakle tonghotoke chensama bagoi animu tui Sri Deborma am Kamalpur Bukha Hastini Mechuria community am Women's College taklaino graduate complete khai. Bro je socio culture bo bisho khazakte bo bisho abo je khazaka. Sorry, I have no idea. Again, tahu cuma bro dance biasa masawai kelang tasu penuh. Can dance. Dance aja. Track dari kaisa. Ria. Bela kino. Tak kisah saklar mu. Salbono gue dong kabar. Sanja gue dong kabar. Mai kuisa gue kena. Ada. Sab kuisa ta. Nama kuisa gue cipu mawalia. Jadi sini kantin tabok mai sampai ka. Mai reading ka. Gabang borok cakla. Hai bagai kisah-kisah ke tangi mai cina bagai jatna nang koyo. So jadi mai kuisa kabar. Kantin pakai tanginya. Aku cai mana? Jotono nanti berkahnya sini darah pai borong jotono hambai mariwo sona super hamzat mungkai khasang mungkin riwayat kuni borong sona langsung mani bagai hambai. Ani bumu ke Kobita Deborma, ani kami ke Kamalpur Banua, te Kamalpur Gothic College no ani BA complete by Payo, te ani department ke Corporate department. The corporate department ke sisi tamu sisi. Bujia kuda. Sisi tamu sisi. Itu pungro kai mani lugo. Ya babono cakisa pungro go riwayat di sana lugo itu nak asus saya. Betul kerja. Ani itu mungkin ke ojo ada ani para ke Kamalpur de angka PB MRS kai. Kamu? MRS EB. MRS itu mana? Master of Mula Status. Apa? Di bawah hamzah de membai da jotono kakak ngabia khara pandana sama bangai ani ke edole jamatia te kami ke teria pra hadrai ani college ke BPM so ore payote ora jaga ke ko koro pede ko sirono Kerja saya. Kulawan noti porkaham te paida rasana bahambai semua langsung bagai ani muungka Sara Deborma ani kami muungka mandai langsung para graduation complete hakia government degree college kumulunga. Nung government degree college kumulong ke sini di sini ada yang kuliah Jepang itu saya bangsa. Nakabidara ako sa kanya. Hambat, agar kita proses dari session proses lagi ya. Nhưng rural development nó bồi bồi nhà lo các phải làm chủ. Boleh sebelum kita masuk lagi jadi tahu pak. Dan ini masuk lagi dari sana deh.
Ini lah sih mana mau pilih nama ini orang orang boleh cuma jauh pasal kalau boleh kelihatan sudah masuk lainnya. Track. Musik mana? Dekor boleh kan? Tahu sekarang itu nama sahabat sini itu orang yang yakin lupa zaman kena. Aku suka di Kobare, nama Savitri mo, Baikro dago, Ishwar Chandra Vidyashagar dago, Meja, Dubai and Bowman, Pete. तो जितने भी जिले हैं तो बस हमारे तब सका क्या like can you just say in English? Okay, introduce in English. My name is Savitri Mo. I am from Department of MCOM. I completed my graduate from Ishwar Chandra Vidyashagar. Okay, thank you. Okay, give it to the next person. Akun suka di Kobare. My name is Mamita Mo. I am from Department of Commerce. I have completed my graduation from Bilonia ICT College. Thank you. Okay, next. Good afternoon, everyone. I am Murasa Hawk. I am from Rural Studies Department. I have completed my graduation from Women's College. My hobbies are cooking, gardening, and dancing. Thank you. What do you want to cook? Which curry is your favorite? My curry is budak. Oh. Budak. Track kalau main yang biasa mock song ready play tu, ni baru macam mock dance style, ni baru. Okay, next. Jotono Klomo, I am Kailash Maria and Lukuni, and Gora MK to Sanskrit Department, and college by Pemaka, Netaji Subhash Mahavidyalaya Udipura. Dan dami Sanskrit now important hame wansukta. Sanskrit Sanskrit by Ahmad Hamza Muhammad Taman. Sanskrit by Ahmad Hamza Muhammad Taman. Easy. Kira orang ekdom unik, bujuk kerana bujuk mai, kerana bujuk. Kerana Sanskrit version mas saya kerana deh. Di Sanskrit by jodoh kuluk kahan lagi, jodoh kuluk kahan lagi. Ajar dengan Sanskrit komplit kayak apa itu apa macam? Sanskrit komplit kayak teacher. Okay, after the new student student, I love you all. Mereka mesti sana Sanskrit lah. Ajar Sanskrit by nengkau berkesan Kim kau tak hendak kau berubah. Sanskrit tu Kim. Okay, Hamza mana ke?
hambai. Terus lah. Namo, nga name Thui Domo, nga baik ragawa, nga Bilonia College gawa, Sanskrit ma BA Honours ma Amulet nga Tripura University ma BA ma Sanskrit MA Sanskrit nya. Nam Thai Domo. Okay, lovely. So अभी तुम कहो कि मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, मतलब तुम लोगों से प्यार करता हूँ, तो संस्कृत में कैसे कहोगे? संस्कृत में जैसे मैंने उससे पूछा ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो उसको संस्कृत में किस तरह से कहोगे? तुम उसको कहकर देखो ना एक बार. हाँ. नहीं कर पाए. नहीं कर सकते हो. दिस इज द चैलेंज. यही तुम्हारा क्वेश्चन है. चलो करके दिखाओ संस्कृत में. आई लव यू. Parpuna. Okay. Now one more dance. You people will dance together. तुम तो डांस तो कमाल कर लेते हो भाई, लेकिन आई लव यू नहीं कह सकते. क्या है? नेक्स्ट. ओके, since I talk so finally, the Sadi. Hello. Di perkara itu orang tunai jadi darah baik teh ane sak sama nona, ane muka orang dalam mah, jadi teh ada jalan-jalan lain, an kami ingke ko mana ini, ane department ko MSc in Forestry and Biodiversity, teh ane graduation complete kan jadi lecturer ane ko Holy Cross College, teh ane aim in life itu basically dua toh. Primary के अब जो तो ना same like जो तो ना government job है जो के backup हो मुझे ते आनी ताकि मैं आनी पास से तंग को Barnard like like 30 years age kan kayak pro like political ya mana kita arah kanan तो मुझे tahu तो organization ansmi ya te sini आनी पास sama te oker apa तो apa astes tu ya apa kan mana itu nonton kayak apa just as a backup now, so kita fokus ke tempat. Next. Good afternoon, everyone. My name is Anil Karai. I'm from Human Physiology Department. I graduated from Holy Cross College, Jambusara. Ani kami ngangkat Damasrani. Ani hobi today I'm introducing Sada, Carom board, Ludo, and my evening life is. I have to end in life. First was MBBS, which I could not pursue. I could not pass my NEET exam. And now at present I want to be professor. Okay, thank you. Next. Joto orang di berkah, an mung halak berkah, microbiology department. Kaya asal asal ni, ani buaya kau bawa asal saya, kaya asal nam. Good afternoon, everyone. My name is Dipankar Chisim Samna. I have completed my senior secondary from KV Kailashahar, and I have completed my graduation from Holy Cross College, Lambuchara, Agartala, with Human Physiology as my major, and I am currently in microbiology, MSc Microbiology in Tripura University. I am from Kerathichara, that is from Dharai district. And I want to become a senior scientist in forensic science. Thank you. Okay, so if people means
You 4 people from Holy Cross, right? Yes. You, then middle one from which college? Ramakrishna Mahavidyalaya. Okay. Okay, so one question for you. Okay. Who is our first king? Buziliya. First king. King. Yes. First king of Tripura. Semaya. Okay, next. Nama? Saya nama? Jadi Kuila Raja Bumagara Mukta. History is not my strong point. Okay. Ini Mukta itu sabar ni, Mung. Name. Dipankar Chisholm Sangma. Okay, can you just say I love you Sangma? Achikku. जी मुझे तो वो पता नहीं सामर बस तुम कह के देखो अभी I love you in Samar language. I have to tell my name in Achikku. That's No, the I love you word in Samar language. Mucha. Angan ako mucha. Once again? Angan ako mucha. Thank you. Any department terms, Human physiology. What? Human physiology. Okay. So, can you just tell me what is the meaning of you like human? What is it called? Hey, can name please? Amit Kalai. Okay, what is the meaning of you? Means the course which you are doing. Study of human. Study of? Human body. Only human body. Okay, thank you. Dona Mata is just mentioned sini first king ni tama. Nung to NGO flight of na. Forestry. Okay, so second round sini first king sabo. Ako lang sama lang as history or as politics ya. Because basically history means like mythological traditions and ajago. So, 지금 라인으로 걸어보니 하게 정말 the time aside from away. One, please. Thank you. Next. Good afternoon all. My name is Louis Rian. I'm a Kamsanpur and I completed graduation from Dharmanagar. My dream is becoming a businessman. Department, please. M.Com department. Next. Tibur kami datang, kalian ingin dia rumah, kalau suami, angani, bikom pasti ke dorong polis, tawang roa, M.Com hajmu, mesti baru. Ani ingin guys, bank manager. Hello, it means good afternoon to everyone. My name is Uchay Mohammed. First of all, I would like to thank my parents because of them I'm today here, and also I will take time to organizer of these beautiful events. I have completed my graduate degree from ICB College, Bilonia. Now I am pursuing my master degree from Commerce M.Com. Thank you so much. My name is Rahul Chakma. I am from Kanchanpur. Graduation from Durnagar College, Commerce Department. Good afternoon, everyone. My name is Sangeet Tripura. I am become passed out in MBA College in accounting honors. Now study at Department of Commerce M.Com. Jatana Tipur kaham, ane bubong khalai Dijendra Tripura. Angklai tabu present no Commerce Department no M.Com khai tahu. Ang graduation complete khai kamu Bilonia ICB College. Ani dream fly master uni moso. Thank you. Jatana Tipur kaham, hambai jatana no. Inke ani mongke Biswajit Deparma.
Hingga ang pass out kaya graduation complete kaya MBB college. Tapi tahu ang present di puri jango commerce department engge MCOM kelai tamu. People are from MCOM, right? Everyone. Okay. So, like after becoming bank manager, means what do you do for our like if you like transfer in any bank like in our rural means our tribal area, right? So, how you work there? Same question, and people will answer differently according to you. One more repeat. Okay, question means suppose you become a bank manager, right? After doing MCOM, so think that you are like posted in our tribal area where our bank is there, right? So how you work there for our people? What is your opinion? Being a bank manager, how you help our people? Population area of population of the GDP, area of GDP. Area of GDP tay borong di mana manager dengan ikan tu kebangun all car kena tay kebangun staff all kalau mana exam rutang tu bank manager dengan yang tu actually mana exam tu orang nanai bank no totally enggak exam dulu ni ke jadi no aja pass kan tu bank manager mah kan kalau ada staff jadi kebangun types tu orang exam tu jangan abo ni si girlfriend ko kena ke exam ada ni kan. So, tell us how you work as a bank manager in our rural area. If you are boosted there, how will you work for our people? Rural area na jadi tu yang unut kainan nilai sino posok borok tong posok sino unut tong bono nai jadi kaham tong dari sini tong mana shop decide kainan tong nang nai sino tapor. Okay, next. No idea. Different on department. When I become manager, but manager cannot do anything. When I become a managing director of any bank, any branch, nowadays we can see I try to open in tribal area branches of banks because of our tribal area. There are so sorry, I can use Hindi. जब मैं बैंक आईएमडी मैनेजर डायरेक्टर होगा ना तब ट्राइबल एरिया में बहुत सारे मैंने बैंक का ब्रांच खोलना चाहूँगा क्योंकि हम लोग ट्राइबल पीपल बैंक का बेनिफिट नहीं ले पा रहा है अभी तक बहुत सारे जगह पे है तो आई विल ट्राई टू ओपन ब्रांचेस ऑफ बैंक्स व्हेन आई बिकम ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए बैंक. Banking benefit tentang si profit dong, like loan jadi oksimia loan ini education loan itu tak boleh tenang je para penegak kurang sukses jadi kurang yang bank manager itu kayak dengan advertisement like advertisement para penegak anje masak ini explain. Thank you. Next. Same answer. Okay, so after being a bank manager, I really respect you all guys. If you become a bank manager, you should really help and do something for people. You should let them know about schemes, loan facility, how they can take and develop their village, right? So please give a big round of applause for them. And people will dance now because MCOM should not be boring enough.
Last one who? So let's just let them dance. Okay? Try. Girls will do this on the next side. They will dance like a man. Craziness. Syarika Hamzah Tanana, orang ini sama student ini orang Hambaya Poro, ini 13 freshers social week yang bagai. Angkat graduation complete kerja West Bengal University of Health Sciences ini, and Gumukha Dr. Shandip Dharma. Diploma in cinematography kerja Kolkata di sini. Orang Sunil Mojita dan Tama National Award winner, winner sini yang cinematography sedangkan. Sudipto Dehini Tama, Baba Award उनका award के film festival और short film festival उनका festival Oscar उनको और ini award winner last 2019 का 20 ना और इसमें winner इसमें किसी कुछ direction sedangkan. So tahu kan उनको James उनको James yang kayak. Acha, we not tonight. Take our son, everybody. Jotono di Porkaha, te jotono kaha maya perwe temani he, suno oro kaha bailam sobui, suno senior oro hambai maru, suno kaha bailam sobui di bangwe, te ani bukun ka bari go sadon jomatia, te ani kami ka Dalakpara, Omorpur area, te ani graduation ang Shillong College, Shillong ni Khai Phaiwu, sociology honors tuye. Te oro gani aiming life ka ang TPS officer na musugo TPS officer na ang police service di kothang na musugo te ang hobbies ka ang sport on ay ang football no sada ge ani hobbies te dancing ka sa ang sada ge te oro ang university of highway te ang classmate of highway balai kana khushi nga ha oro university of admission of highway te ang doktor hambai mai thank ang khaka hambai jino lam somani bai hambai. Good afternoon everyone. My name is Otano Chakma. I'm from Dasda, North Tripura. I'm from sociology department. I did my graduation from Umsripi College, Shillong in sociology. Thank you. Okay. Give it the mic to the first one. Then JMC like actually Langmani Hadu. Bob is yours now, 1993 by Ruhi Department. Hampai. But no, tahu sama tangga. Will not ask any question about just let them dance and our politics. Ani mo Ashi Deparma, ani kami kami Chirampara, te ani pas schooling ke Seneng School, ke ang orawa IMD Rural Studies Department on admission. Te ani hobbies mo writing, traveling and dancing. Hampai, closer. Pulang jotono di Porkaha mari grawo, te jotono tidak sana hambai maru. Tapi anjing mungkin ke, mui borong mui pirama, an mungkin di bagian derma. Kuai riba, padio riba kuai, ani kami ke kuai. Kai anu habis enggak, kiri kan dengan ini, dari background dia cari nanya musuh.
Ani MLA ke assistant professor. Bye. Professor. Puja no itu tengah bukan. Ke pandau mana banyak sini narwa atau mui sini sarjana ani pun. Ya per. Tapi pandana nak cuma sampai di rumah sini tara baik sama. Lomo jatuh ani sampai bayar baru tak nikah baik lagi baru senang langsung apa lagi. Ani sini muka dribla, ano timang terbaik di sini jago. Ani pass out college muka BBMC. Ke Antinian Tribal City World Tribal Living Studies Department. Hambai ni bagi kusal kau ay. Sini DDA di sini kuila acut ang ni muktam. Sini DDA di sini kuila acut ang ni muktam. Sorry, forget. Ni DDA di sini full muktam. UTK. DDA di sini full muktam. Tripura Tribal Autonomous Area District Council. Hambai, tekor sa. Number department semua. History. History. Okay, last king Tripura ni siapa? Last king of Tripura. Maharaja Tripura kisah mana ka bahalo. Enggak ke first king of Tripura ke? Pokoknya kan. Kamu tekor sa. Number department semua. Rural Studies Department. IMD ni full form tahu. India Meteorological Department. IMD ni mau. Nampak apa lah sini sekali tu. Enggak ke IMD ni mau tak akan hambai. Puilana jotono tibar kaham. Ani mungka sante borma. Ang kau berapa MX itu? Ani kami kan sudah nomor sambal kano. Tai ang MBB college kita kalaya pass out. Jotono tibar kaham. Baiknya cara sampai ani sudah konsultasi ani sampai rumah. Mungkin tak ani itu parandom mungkin. Bahasa Barat, semua pemakan dan bisa kerja. Angkat lainnya, BBD pasal dulu. Jika angkat pokori pemain ke, kau borok, lu punya beda kau. Di bawah kaham, ani muka di mana kifra, angkat lo, ini beda kau tambah kau department dan boleh ang graduation complete kai mana ka, di college tai ani musuhnya ke anu sport dong kayo, kita bisa kaji yang kah, bisa tanya rumah saya tu deh. Saya ngomong musuh assistant professor, influencer. Apa ini yang tuan ni? Tripura ni puila college baru nak kotor ni muntah. Di college. Amo boy ros kontrasa. 1947. Tripura ni both district Hangkok pada district tu ni saya kotor bukan lagi sini sana. Tripura ni district. Gumoting. Hambari te korosa. Oh wait, listen. Kaisa sanglai mo. Kaisa by TR06B 5180. Orang ini baik ni kami kaisa mata dan saya yang bersama final itu. Aman. Okay, ini kuisha dengan ke. Ini Mohol district Gokalai. Mohol Sibajula district. Jadi Tripura cuba tu sabo sangsa tapi bawa bisyo. Sorry, aku kisah Malaysia.
Hamai take crossing tadi. Why kiri mani? Boleh jam ni beda kelai. Jatuh ni. Hamai. Mami ada jamu, bom kumbani mu kursa jatuh. Ada jamu bom kumbani mu kursa jatuh. Lepas department sih kamu? Ini omong ni lagi ni. Acha. Mungkin di dia sini pula acuh pang ni mu. Hambai. Mata dari kalau tak. Di berkaham dada baisono delai hamanta no nani mungkin student cipran kami ke kurji pore himan inke de kurne de subas mahavidyalaya angiro pore man inke education department Baik, take crossing. Jotono Igor Kaham ani mungkin Widyarani Dewarma ani kami ke Bisindra Mono Saur Takma ang college pori Heman Inke Udipur College Netaji Subas Mahavidyalaya Bia Honors Philosophy ang tabu emakai tonggo Philosophy Department ani musungman Inke Gurinani Tepoi Porinani ani dream Inke government job ambai jotono Jotono Sari Kaham Tini orang payah payah sini sarung berbeda ke hamil kalau mungkin contoh tini sini kata cara universiti payah orang sudah langsung ada third semester berbeda ke hamil mungkin ani mau kah potoran Tripura mungkin kau department Tripura itu mungkin ani kami ke sambil Hambai, take crossing. Kete ani mana hobi sangka asu mana musuhnya mana football dah cricket dah apa sang satu ini mana ni je aim life mungkin aku kaisa lori jom mana je kaisa nak musuh mana je future mana kaya musuh ni apa yang kita milih minister apa orang musuh No, kusho serta saya sini tribal welfare minister ni tahu. tahu ni je sini present ni tribal welfare minister ni kan Sri Rampur tu nanti. Baik, take crossing tadi. Di berkaham jotono ani bumung jamani jamatia ang tabok education department MA khai tonga ke ang class 5 family college angka government degree college Telenggara. Acha, nono kaisa hai same question pinai. Tini je differences kaisa dong mani. Omo mana besar bar kaisa itu. 13. Mungkin team mungkin. 13. Jadi team. To education give us freedom. Not freedom, education give us knowledge, and education give us everything. When the borok no, hamnya lama aku dulu itu aku education cuma kaham lama ni ya kerana kasih bawa itu education ni bising tu, ke anti education department yang student ba awal ni sana ni muncul subject one sugar education kasih degree nak kan bagai, but education kasih long run process, education kasih universal practice. Anti jotono na abang kabongan mo cogo, cengja sejaga pun tongpen, cengja apa pun cini, aiming lab tonggo, bahkan modeling, dancing, but ceng education important dona ini nago asmena. Last question. Sini jodoh sini komedi ni acuh paksa. Sorry. Sini jangan sikha komedi ni acuh paksa. Jodoh sikha komedi ni acuh. Hambai. Ini mungkin bisa saya kenal tadi. Jamani Jamatia. Hambai. Yang di sini, non saya pegang dari kerja. Nombor department saya kamu. Philosophy.
philosophy department. Ba college ni? Udaipur College. Acha Udaipur. Acha Udaipur ni hari kejamung tau. Udaipur ni kejamung tau ni sini kan lagi. Sorry, Malaysia. Hambai, tak kerasa tadi. Lepas department semua. Dono bos yang misalnya saya kenal Udaipur lah sungai kejamung tau ni sini. Hambai jalan kita. Hari ini banyak orang lain.เราทำมาได้เราทำให้เป็นกิจกรรมพาณิชย์ Di Gorgaham Jatana, Animal Bush Padapana, BA Complete Kaita, Women's College Need, and Tripura University Rural Development Authority. Animal Jatana, Assistant Professor. যতটা ডিফার গান ইয়াফালো আনি বুমুং দ্রুপেন জি ত্রিপুরা আনি নকথায়ংখা রয়সাবারিও आं मुजुगो आनि एम इन लाइफ का टीचर मानी के आनि भूमिनो का आगिनी कथबारो आगिनी कासाम ककरनो दिए सुइनानि खेनानि आरो कविता सुइनानि कगलब सुइनानि के आरो तंगो बहाय के जे आं राइटर मानि मुजुगो आनि लाइफ tak kerasa tadi. Jodona di Gorgaham, ini cara semasa cuma ini orang malu panawa, je borong ini sih no, cuma ini simong. Nah kan bagai jodona apa pilih kan boy, boleh nak air muka boy aja berma, boy ni kau makan je nova, ang graduation pas awal dan kadang kai, tak lanya kadang kai pas yang awal je college mungkai, didiam college boy. Ini kami ini mungkai suba lah, kau perlu PT nanti angkat fast semester silangnya tu. Lanas di Gorgaham, ani mungkin saudara keluarga Burma, kami kolbu, kau baru department of first semester. Norong ni bagi kajian question, norong kamu ni answer sikit sahaja, tanggal ini. Tu. Kau perlu kau pedek ni apa ya? Senior Tibetan. Senior Tibetan bos orang ini, Budo Garo ni ini, awal di masa Budo ni kita kami. Hambai. Angkanya